Bang mantong tingat watenyan lun puno bang mat ake putujuh. Oh mantong dah tingat di nyan kita-kita jamun danyo mantong dah mantong ne bang ingat watenyan tinggal danyo tu dua lang gunong kon. Mutu-mutu kabeh punah kan. Mutu-mutu kabeh punah watenyan. Jadi tinggal di danyo dua danyo lun tiro hana cako mak budi. Lun tiro hana cako mak budi ya ilong cuma aku mutu-mutu dong cuma aku mutu-mutu dong. Jadi tepuno ti lun kulake mono kon tepuno kan. Jadi ole tepuno kokang pecah culok anu ji ha cara kokang ole kokang mau buku peke di babang wadenyan. Bang ti bang pintan bang pu tingat noh bang. Lun tingat mentang pintan punah ada kukim lenan. Punah kukim ngon lun pintan juga kukim. Oh budi ke bang. Bang tingat wadenyan. Wadenyan pintan dan yo toma bandua dan yo wadenyan pu. Kaki je budi nampak li dah yo. Lahu muka macam nama pajan taman agak buju. Tamat kota orang bintan gedo dah yo go ndu juana motor dimba. Butuh dah dimba tu pe kan mungkin. Dan dimba cicim biar mungkin agak buju. Alahu muka. Cuma bukan wah. Cuma bukan be panik berarti be pikiran leo wah. Nyo cuma bukan mentong. Okey sekian. Dah lalat.